Nyame Adom a Adom emene de ya na NPP for kwa akoto aba na wahwe nipa obesi wanemu ewo mrasebedwam ne no na panifo a wo Asante Akyem South abato mpeso aso a wo ye NPP amanyoko no panifo a wo sampotem ho de ato wo ato aba ma obi tumi be ye mrasebedwani ni nyina nim se wosere won Adom duru so a wo mrasebedwani enei wono no osi wanemu wo ho no won hwe se won fa won kokromoti no ensesa no na mmom obema won kokromoti no ama ono akoso aye wo mrasebedwani Opanyin ya ne din ene lawyer Kwaku Asante Boaten ya wopese wogina mu ema nipa a wonom ewo Asante Akyem South abato empeso aso ewo NPP amanyoko ni din mu no eni enipa num ya Bryce Osei Kofo Edmond Opon Pepra William Yamwa ene Erica Mufa ene besi akan memnenda eda yenimu na bra communications officer ema Asante Akyem South abato empeso ano so Adam Smurfy ene Yamani Boni etwetwe nkomo no wakire mu se impumtudwuma opanyini aye ewo mpotem ho no ehu behia se delegates no beto abanama no sebe ya obetimi ato aso ya de yenim say lawyer Kwaku Asante Boaten victory no wanya wie enna me ma figure no onya less than 600 out of 765 na kakra na aka no ana yesre delegates na aka no say omunyina meka ho na say 100% victory kra no a lawyer Kwaku Asante Boaten onya esansa ni tumadi a wadi no eso ne yatoma no ne yatoma ne kese saa na ahye no nkran Ayasronko omutu anamon bom one the party executives 100% support council of elders patrons omunyina ta na chi e wo dokwan so police station fo nyina ta na chi a na medwen sa ebechia na sa ebefom sa ye beyina si nchen ni akofa nipa foforo aba na Ashanti Dwabina abato mpeso ya no so no ama Poma Boaten ene Alexander Opon Poku ena wonum esi akan no ewo honom na wono nso edeto Yamani Boni animu se wonum aye ntutuye nyina ya wonum ehwe animu kwan se memene da abato a wobeto no bibia ebewie peyo take opportunity akachu bia Ghana and the whole wide world say recent past and a negative image na you create about constituency obia onim constituency nim say sa image no any senate no enhia baby yeah peace and loving people like yewaha dia boni de yenti bi krada ewo power no ma nti yes Ghana for say no entwe enuanom na ye corporate abana ye corporate no so Oma ne me kon me ni omo gina da me sure omo ba kokra because I make a contest still I make a contest me ko on the post Afeyen sankwa amanyosemu kakra na esanse nyame ya Adom Adom memrende ya ena NPP amanyoko no wombeto aba na sabato no eye primaries ade obetumi edi munkunim won peso aso no ena edu abato so obekwa akosi ni manfo anemu ewo mrasebedwam nti National Women Organizer metre ma no boaboafo panipa ede ma New Patriotic Party na NPP amanyoko no a wonne Kate Abenajemfu a ede futu ama manfo nya ne tituru ni NPP for se abato ahodo makomako Hani Dubako 111 constituencies no wasren kabom womuman kabom ene kro ye nya adwuma se na be ya bato na chi no bibia bededi Kate Abenajemfu ene National Women's Organizer ema NPP amanyoko no na wodi tuja se sa amanyoko no ebetime nya akwanya atoa ne nepa a wahya ase no so dia ade se party ma atwe won ho fi basabasa yo ho e wa abra wonom ebekwa akowura afempinu ene edunu abato ni mu no wokoso akire mu se ade ha ne kese eye party ma asesei wonom ahyase a wobru nua e wa amanyoko no ho esanti ase bi a enya adwumanti wode sansemi tuja e wa abra wode PPECB ekokoma St Joseph's ayaresabia no ya ewo Nkanta South ewo Otimante moni mu other regions no because I had a orphan and see I on a post our hunting no nya dey compromise no other regions no ya make can say abusia baako na akonya na to na obia corporate nti jantokwa yanto aba because you need time you need normal time also nti to aba ne ye prepare a week ni na ye kwakoye registration nti obia ma tokwa bia SS bia ye ntwa so say be ya ye nyina ye mu ha me pa as a mother of the party I have me say sa de ne baba na nka party mu de eden ya ye busiafo nti
misunderstanding ne de beba na nya say ebeko fa say ebeko kese ye Reverend Sister Georgina Kwesen ena ejina ayaresabia na nemu eje saa eniame efri women's organizer yi honomo na wono so ede aseda PSA ma ne se wababaye wono saa adoye no St. Joseph adwumayefo ye mpanimfo ye de na se kese ema NPP women organizer region na national ye MP aspiring MP ye MC ene mo amoka ho nyina mijina St. Joseph mpanimfo anem ene adwumayefo anem ede na se kese ema mo ewode a mabeye amaye Oti NPP regional women's organizer Olivia Yawa Agalogo enso ene amane boni ehwehwe nkomo Yenti ayese form for nana no sabe gisa ne tanfo nko na enti ase nana ba ye sabe first enjanka no mo nam kwan ho kra na eso ate sa wo hwe nana ni mpanyufo a watoto mo ministers ne MPs a ebo ama na adwuma akoso no sabe o mu yo mo fa mu di ankasa na se ase form for nana na yenka no kwa nana ye Echese uhu se dia ubesi aka enyankeja ekunuafo kunu echese awisi amobra echese obi ase form for nana ba yeyi wa untumi ko school ko bi sabi kan tete no na nka free echese ba ya anka na ya bo degree